Masakan urang Aceh kuah priu. Masakan urang Getayong Aceh kuah priu. Yang lain hana. Ini kuah haji. Kuah priu yang dentai haji. Kalau bahasa Indonesianya kuah patarana, ya, kuah patarana. Kalau bahasa Aceh kuah priu. Kuah priu mantap dah. Oh, sudah masak, sudah mendidih nih ya. Sudah mendidih ya. Udah matang nih ya. Ya, mantap nih. Mantap sekali nih ya. Udah mendidih.